So e whomanuia lo tātua tanua lo ngā tonu nei whaiva yaso i tiu te whiau mga ruenga e usi mai e le whaafonga e le whaopoponga o tala whaumai Sāmoa. E le tali mai se tasi e le ofai ngā ruenga o le whaalapo tonga o le marusi angatau il tise le pōna pō e ia whaai loa i tala whau. E whōringa mai o se tūlango le a whaa wau pēr le pē o le pāwa i le atunu o atoa e le whaa le tonu le ua iai nei mea whai ngā ruenga o lo au mai le ele tise le atunu. Pe o na sila fio le aso sa le whaai unga le vaiaso na motu sia ele ele tise le motu atoa polo. Mo le lata ile se fulma le luai tu la i te leo vaenga o le atunu. Pe ta i le pōna pō e ta le tu la iwa. Ai to e tupu fo le wha le tonu lava le tasi e a fiai upolu atoa. Na whaelo mai e se tasi o fo mai tausi mai pasi i au telefone pōna pō. Na fia atoa i le mautanga se ngase ulum to tua. Mai o se tasi leo tūlanga whainga tae ngā luenga visoswane. Ai mai se lava i ngā se ngase ro i potu ti ngā ina. Ma ngā se ngase lo wha ama nawa i nei o ke sene. O na ua leo le foi ni afi wha leo le mautanga se ngase. E lata le tūlai se furuma le tasi le pōna pō. Ai toi whaafuisia le ele tise o mai le tae au nei. Ua mōri mawina le tele o whai tionga mwhaasea le mamano le atunu i lungo upeng ta whai langi. E le tele o masini tā ua mataunga tā a ainga te itasi o kompani mapisinesi. O whaaleanga ina le tūlanga le ato atoa o le au o nanga tau ele tise mai e le whaalapo ptonga a le EPC. Ua whaia ina le lafa whaatu o le vaeng whaapu whaia le HRPP o lo ngai le malo. E le whaatu atua ina leo le taita inga a le fionga le tamai tai pāremia fia be Dr. Naomi Mataafa. O le taua o fianga o le pāremena o le mata upu le sātango fia. Matuli mate ia i le atunu pe o no toi fo i le atunu e toi whaatino le whainga pālota whaatope tope. Ono tūlanga wha le tonu i le vaelua ino le vaenga whaupu whai. O lo taita ia le atunu o le whaatua tui le tua Sāmoa o tasi. E le pālota tau wala au e nā o le toa se fulma le lima o sui ia o le mai le vaenga whaupu whai le HRPP. Na langulango ina le lafo whaatu. A o sui whai pule uma o lo i lalo le taita inga a le fionga la auli le o tepola te Valfosi Schmidt. Ma whai pule o lo le taita inga le fionga fia mea Naomi Mataafa, no lato te ena le lafo. Na whai lo le taita i o le tua ngai le autu stala le whailo inga le aso na nafi. E ui ina ua whaia ina le lafo whaatu. Ai o le tuta ua, wa o lato whaatino le aia inga o lo mo mia i lalo o le whaavai autu. O le whaavai o le malo o Sāmoa, e tau o la leila loifo o le lusfuru fitu ia sui e fusia e lango ina ia se tasi ua vea ma a vea palemia o na tulanga le nā ai ale ato loa le whanumera ai o ina la e tau ai loa i la o le malo o na inunga le whautuanga mai le palemia ona whairol whainga tonu whai o le whata api o le palemene e te whaiwhainga pālota ia po le tofia whai o seisi sui o lo fulsia iai lango o le palemene. E ui o lo te tū whātasi vaenga e lua le whātua tue le tua Sāmoa o tasi e te ena le lafo na whātu wina le HRPP ai wata oto fo i le whontanga le palemene e saunoanga le fionga la auli e whaasanga i le tamai tai pāremia, e na ia whaase tuanga lu i le tūlanga o le taita inga o le malo, e na ia whaamari e na i le tūlanga o lo aia i le whaavai o Sāmoa, e ala i le whaatinoina lea o le pū lea o lona loto. Maina whautu e na i le fionga taita i o le tuangai i le fionga la auli. E o iai se whinungalo o le sui whato a mabaya kuneli to aluang e kau kuafi me o mai ma mau tau a mea lai ko fai ko minga makena ma whaatara lau ko whake a whiri a fai ko kankong awa whake kukurua mena o le tuku nei ma losi whakutu rua a whai o whina ngalo le wei a te uto
O mai lako le whainga balu taitang ni pungai le ai masau fe au ya matou. E te le pulea po yung matou tangata pe te o ai matou pe usau whanau. Ke mali pule al staff nei la luna ba ai mai se pa ko ino ka whai o le na mai pa kutuanga Sāmoa. O se mata opu na manino e foi le tu o lo o iai minista e toa iwo le kabineta. Lena ta ue le fionga la uli o lo a toa i ele lua se futmale iwo sui o lo o ia te ia. Pei tai no la to wha i loa o lo a pepea le la to langolango i le tai o le atunuu. Le fionga le tamai tai pāle mi o lo tūna i le foe. O le soe to wha a wau ele fono usu o le pāle mene, mai o lo tālia le ta oto ato le tālo sanga le fionga le tai o le whātua tue le tua Sāmoa o tasi. I le fionga le tamai tai pāle mia, ina ia pūlelo na fina ngalo, ma whaase e tua ngalo. E lima mōria ngolo ua mōlia e nei leo leo, dia li se to olua na uru whale wha malo si leo fisa tūtu tonu, o le pūlenga o whela awa inga ilunga al te tele i le māsino November le tau sangan te nei, na amata ilo le mata au po iane viriamu ma se mo si osi le vai aso nei, i mōlianga o le talepe whale, ma le ave sea leo me tō tino o le pūlenga. I mori maua le tua leo leo, e whaalua o no so whai e viriamu le ofisa, mai ua ia i o ina ia mori anga. Ai o loo te ena le lia si osi mori anga o lo whaasanga ia te ia. Whai lo foi e ripote le tua leo leo, e lua se fulma le whani lai sene ave ta avale na lo lomi masinia le pulenga, ma ave ese mai le ofisa. Mai o se tasio i la ua ia na molia, sa anga lue mua i le ofisa le pulenga o whela ua inga lunga al tele. O le aso lua se fulma le valo le masina Julai o le tau sanga nei, o le a mata tō laulau ina i loa mōli mau, o mōlianga o lo whaasanga i le li o si lea ua ia te ena. O tala ia mai Sāmoa mōle nei aso, manuia tele lo tātua tanuu, whaasoi foia.